Zdravo dragi moji, evo nas ponovo, danas je treći dan u Bihaću i danas smo Alina i ja same ok, that's a fail. Zdravo dragi moji, evo nas treći dan u Bihaću smo i dalje. Alina i ja danas idemo same na ručak zato što je Mirza odlučio da želi da ostane optimalni, odnosno da iščula dan, a nama se ipak negdje hoda i gladne smo, tako da idemo na ručak na Kostelski buk, ako se ne varam, tu ima hotel i restoran, tako da ćemo tu malo obići i tu ćemo i da jedemo. Vidimo se tamo. Stigle smo do Kostelskog buka. Bilo je jedno pogrešno skretanje, nisam vidjela, pa se malo put odužio, ali sve ostajemo, stigle smo, pa se vidimo unutra. Alina i ja smo bile na ručku u Kostelskom buku. To je hotel koji ima i restoran, zaista hrana odlična. Međutim, desilo se nešto. Ja sam naručila file i pasimke i tek na drugom zalogaju sam vidjela da je nešto baš onako ukusno i hrskavo i onda sam vidjela da je stvari vjerojatno punjeno nekim kao krušnim mrvicama. I već je bilo kasno da prestajem jesti jer sam znala da ću me čak i od ta dva zalogaja stomak užasno boljeti zbog glutena. Ja sam naravno na kraju uspjela koliko sam mogla, odsla sam file od toga, ali sam na kraju pojela jer sam bila užasno gladna, to je bilo užasno ukusno. Tako da sada otražimo negdje apoteku. Ipak sam odlučila da izađem vani, da nastavimo sa planom. U bolama jesam, ali srećom čim sam završila video, stali smo u apoteku, kupila sam probiotik Esendak, on se pokazao da sam kao najbolji. I kontrola kajem sam da mi apotekarka preporučila da popijem zbog bolova u želucu i crijevima. Tako da vidjet ćemo kroz neki sat vremena da li će se bolovi smanjiti ili nažalost ne do Bog povećati, vidjet ćemo. Ali evo, izašli smo sa bratovim prijateljem iz djetinjstva koji se sa svojom ženom i djetetom preselio u Cazin, pa je došao ovdje u Bihać nama. I evo sada idemo negdje na kafu, pa eto ne znam, hoću vam još snimati šta, neću, vidjet ćemo. Dakle, promjena plana se desila samo zbog jedne jedine žene koja se zove Lejla isto kao i ja. Lejla je išla u istu srednju školu, znamo se mnogo godina unazad, a udala se za bratovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva. Kao što se kaže, mali svijet. Tako da jedna jedina osoba zbog koje bi za svojim bolom je Lejla. Njena mala beba! Ćao! Ćao! I on vas pozna. On ima razliku.
Dragi moj. Stigli smo u apartman danas. Jedan je bio predivan, iako je bio apsolutno onakav kakav smo planirali. Trebali smo da idemo na Kostelski buk, trebali smo da idemo na Tvrđavu i da idemo u Cazin, da vidimo Saida i Leilu. Ali nismo, tako da Mirza je ostala u sobi, u apartmanu, Alina i ja smo bile sama na ručku, a Said i Leila su došli nama. Tako da sam zaista bio prelijep dan, vidjeli smo predrage ljude. I to je to, sutra nas čeka dug dan, sutra idemo u Ljubuški, jel' tako? Da, u Ljubuški sutra idemo, tako da duga nas vožda čeka. Sada ćemo još malo sjediti u apartmanu i idemo na spavanje. Tako da se mi čujemo sutra. Laku noć.